माने केरगो अच्छा भल रह तो हाँ शेयर को भल था या पूर्व वीडियो तो हमको माने भल सपोर्ट कलो ए इलेक्शन कुछ नेता वीडियो शेयर को सपोर्ट करो हमको ए सेदिन तो आम या प्रथम ब्लॉगटार जरिया पूर्व ब्लॉगटार तो आम तो काली मंदिर जाई पाले आज देखिए काली मंदिर जी आज हम सब अच्छा गौतम दास लिटू आ शुभ आउ सी तो आम लिपू ये आम जीवा गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर चप्पल छूट गया जल्दी गाड़ी ये तो के चिनी पार दो सरपंच नानी बेबू सेई बे सरपंच रो बा हाथ ए ओनानी ओनानी चिनी पारु ना हां से सरपंच रो बा हाथ ये शुभ जेठी आइजंदी ये होजन डाण हाथ ये आमर आउ गोटे सरपंच रो नाटा किस छुटराई हाँ छुटराई ये हूँ छुटराई डाण हाथ ना ना छुट रतन ये छुट रतन डाण हाथ हे देख आम एबे राइडिंग पाई आम साइकिल साइकिल सब पूरा रेडी एठी शुभ शुभ आरन भाई एटा हूँ लिटुता बुलेट एटा हूँ बांठुता बुलेट ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲିପୁ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଜିଟି ସେଟା ଏବେ ଯିବା ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବା ଏବେ ଯିବା ଆମର ସେଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା କାଳୀ ମନ୍ଦିର କାଲି ସେ ମିଲର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ସେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର କାଲି ଦୀପାବଳି ଗଲା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଗଲା ନା କାଲିକି ଆଉ ଏଠି ପୂଜା ବି ହେଇଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ଆମର भी କାଲି ଯାଇ ନାହିଁ ଆଜି ବି ଯିବା ଚାଲ गाड़ी स्टार्ट करो गाड़ी स्टार्ट करो मार जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर गाड़ी स्टार्ट करो गाड़ी स्टार्ट कर करो जीवा ए चाय ना भाई रो से काय मंदिर आइ तो पटरा देखाई मन ए जीवा आ हमर से लिपू जे कहउचंदी से पड़ी जीवे हाट कोना गेटी जे कहउचंदी से पड़ी जीवे हो देखिया काने दिया बोला नहीं एबे नो साई रास्ता रो चल जे हमें एडी सुबह हम पाखरे चल जे गौतम दास के पछर अछंदी लिटू तो हम साइकिल तो ये हम राइडर बॉय याकर सब राइडिंग है आग्र गोटे काली पूजा गोटे हूँ क्लब रे जीवा टिके काली ठाकुर टिके देखा गीतटा अवश्य भल बाजू से काली ठाकुर पाखर एकाथरे देखा सेठ तो देख लो से काली ठाकुर पाखर माइक बाजू से किसी कही हेलानी एबे तो जीवा कामन मिल जीवा तो मिल रो काली मंदिर गुटा अछि सेही काली मंदिर देखिबा ए सेही काली पूजा हुआ ए हमर राइडर सब आउ जनी पछ गुटे गुटे ये गौतम राइडर ताको बुलेट नहीं जाउ जनी से सुबह ताको आरन भाई नहीं जाउ जनी लिटू तो हम आगर ताकर एटा किसो निंजा स्टार सुपर मीटियोर सुपर मीटियोर सुपर मीटियोर नुआ मॉडल जेटा सेटा सुपर मीटियोर A few moments later ए देवुक पुल बे पासले माने सेटा देवुक पुल ने हम गां पुल बीरपालिया पुल पास कले देवुक पुल आउ देवुक छक मजा मजर चलचे आगर हम गौतम भी आगे जंदी देवुक छक पहुँचेले और टिके आगर अच्छे देवुक छक माने आज काली मंदिर जीवा फाइनल आज साधारण तो जाई हेलानी काली मंदिर एटा होची देवुक छक यो भाई ए सांगे सांग गोटे माने एक्सीडेंट नहीं था से गोटे गाड़ी चली गोटे लोक जाउछंती ताको आकू माने गोटे कुकुरटा गोटे बाहरी पड़ला सांगे सांगे छुआ ये ही था काली मंदिर रास्ता चलছে हाँ ए डाणा मोबाइल धरवा ठीक हो मोबाइल चोर मोबाइल जो अच्छा ना मोबाइल हाथ छाटे नहीं पड़ी ए ब्रिलियंट मैच को लिफ्ट दिवस नहीं आसी এইটা হচ্ছে আমার কালী মন্দির রঙ ফঙ্গ দেখি পুরা ইয়ে করে দিয়েছি নূয়া রঙ কটেছি পুরা রঙ ଦେଇକି काली मंदिर को गने पूरा देखा हवा ए आम मिल पहुँचेले काली मंदिर
ए देखी पास कर रास्ता এই দেখো এইটা হচ্ছে আমার মিল এই হচ্ছে আমি এ আস্তে কি পাস কর অনানি আমি কোন মিলে ইদরু ডাইরেক্ট পছিলু অনানি ভাই Hey! Onani! ଏ ହଉଛି ସରପଞ୍ଚର ବାଁ ହାତ ଏ ତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନଗାଇଲେ ସବୁ ଖସି ଦେଇଛି ବୋଧେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ତ ସବୁ ଖସି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯିବା ଖାଲି ସେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ମିଲ୍ଟା ଟିକେ ବୁଲିକି ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ମାନେ ରାସ୍ତାର ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିନେ ଦେବଗୁରୁ ପାଖରୁ ଏ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାର ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ଦେବୁ ମାନେ ରାସ୍ତା ପୁରା ରୋଡ଼କୁ ପୁରା ନାଗିକି ପୁରା ଯେ ପୁରା ପାଖରୁ ମାନେ ଟିକେ ଦୂରିଆ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖତେ ଯେତେ ପାଖରୁ ଆଇତେ ଟିକେ ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଟିକେ ଦୂରିଆ ଆଉ ବୁଲିକି ଆଇତେ ଘୋରା ରାସ୍ତା ଟିକେ ଅଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଆମେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ସେଟା ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଭଲସେ ଦେଖିଦେଉଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଏ ଦୁଇଟା ସିଂହ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖିଦେବା এইটা হচ্ছে আমার কালী মন্দির এইটা হচ্ছে পুরা আমার কালী মন্দির ভিতরে তো কবাଟ মারা হয়েছে না যাইকি ঠাকুরকে টিকে দর্শন করিকি আইথান্তে আউ চালো ଯିବା ঠাকুর দেখ মন্দির তো দেখলে ঠাকুর কিন্তু দেখি হেলানি আমার তো ভাগ্য নাই ঠাকুর দেখিবার আউ এই সঙ্গা মন্দির মন্দির তো ভিতরକୁ যাই হেলানি কেনা কবাଟ বন্ধ ଅଛି তো খালি মন্দির বাহার টিকে দেখি হেলে ଯିବା মিল ফিল গাକୁ ଦେଖିବା আস মিল ଯିବା এটা এটা কালী মন্দির আসলে কালী মন্দির মিল সাইডକୁ ଯିବାନି না এই সাইডକୁ ଯିବା আখিরে কিছু ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା আস ভাই মানে গোটে কুড়ি খাওয়া নয়া কুড়ি দেখিবা আস তাহলে ଦେଖିବା ଗୌତମ ଦାସ କିସ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ କୁଳି ଗୋଟେ ହେଇଛି ନା କିସ ସେଇଠି ଯିବା ବହୁତ ମୋଟ ମିଠା ଲାଗୁଛି এই কুড়ি এই কুড়ি ইহা দিছে কান কুড়ি ହଁ এটা হচ্ছে কানকুড়ি খাইবে মঞ্জি খাইবে ପାଚି ନାହିଁ ପରା କାନକୁଳିଆ ଦେ ସେର ଖାଇଦେନେ ଗଲା ଆଉ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ମିଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ନା ମିଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ବଉଳକୁଳି ହେଇଛି ବଉଳକୁଳି ଦେଖିବା ବିଛିବା ଯଦି ବିଛି ହେଲା ତାହେଲେ ବଉଳକୁଳି ଖାଇବା ବଉଳକୁଳି ଦେଖିକି ଏ କଞ୍ଚାଗା পাকলা এই দেখো বউলকুড়ি মানে বরকুড়ি না বউলকুড়ি এই বউলকুড়ি দেখি পারছেন তো ये देखने के लिए अंडे जैसे साइज है হ্যাঁ हां एडी को साइज এই তা গছরা টিকে দেখন্তু এই বউলকুড়ি তা গছ এইটি গৌতম দাস হুড়া মারিক নাই গোটে বিছি দি সালেনি সব হুড়া মার গোটে গৌতম দাস গোটে হুড়া মারলো এইটি হুড়া পড়ছি মার হ্যাঁ পড়লা পড়লা যে কিন্তু এই কঞ্চা কুড়িটা বলা আসলে নাই হଉ ଚାଲ ଟିକେ ମିଲ୍କୁ ଯିବା ଆଉ ହଁ ମିଲ୍ ଚାଲ ହଁ ଏବେ ମିଲ୍ର ସେଇ ଯେ କ୍ୱାର୍ଟର ଗା ଅଛି ଆଉ ସେ ମାନେ ମେସିନ୍ ଗା ଯେଠି ଥିଲା ସେଇଠିକି ଯିବା ଆମର ରାଇଡର ମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯା ଏଇ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆଉ ଏ ଗୌତମ ଦାସ ସେଠି ହାଇ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମ ଦିଠୁ चश्मा लगाओ ना सर ଚଷମାଟା ମୁଁ ଆଜି ଆଣିତେ ଭୁଲିଏନି ଦେଖୁଛ ତ ମାନେ ପୁରା ବଣ ଆହୁରି ବଣ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଟିକେ ସଫା ଟିକେ କରାହେଇଛି ପୁରା ବଣ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗଛ ଦେଖ ସେଇ ମାନେ ଘର ଗା ପୁରା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଗା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ସବୁ ମେସିନ୍ ଗା ଥିଲା ସେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ଚୁରି ଫୁରି ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସାଇଡ୍ ଯିବା ଆগে ଆଗରୁ ମାନେ ଯେଠି ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର ସଙ୍ଗେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ନା ସେଇଠିକି ଯିବା ସେଇଠିକି ଦେଖିବା ଆଉ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଇ ଘରଟା କେତେ ବଡ଼ ଦେଖ ମାନେ ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଘରଟା ଥିଲା ଏଇଗା ହେଉଛି ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଗା ଏଇଗା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ମାନେ ପୁରା ଇଏ ରଙ୍ଗ ଭୂତ କୁଠି ରଙ୍ଗ ପୁରା ହେଇଛି ପୁରା ବଣ
କାଞ୍ଚନା 2 ଫିଲ୍ମ ଏଠି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ସୁଟିଂ ହେଇନି ମାନେ କାଞ୍ଚନା 2 ଫିଲ୍ମ ତ ହେଇଛି, ସେଟା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବା ଭାବୁଛେ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବେ ଯେ ଆଉ କିସ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସେଇ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିସ ଇଏର କରିବା, ମାନେ କିସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବା, କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ଆଉ ଢେର ଜଣକା କମେଣ୍ଟ ଆଇଥିଲା ମାନେ ଭଏସ୍ଟା ଗୋଟେ କାଟା ଅଧେ ଅଧେ କାଟିଛି, ହଁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ତ ହଉ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ୟା ପରଠାରୁ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆଇବ ମାନେ ଭଏସ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଆଇବ। ଆଉ ଭଏସ୍ ମାନେ ସାର୍ ମଝିରେ ବି କାଟିବନି, ପୁରା ମାନେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିତେ ମୋବାଇଲରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିତେ ଟିକେ ମାନେ ଅଡ଼ୁଆ ଟିକେ ହେଉଛି ନା। ମୋବାଇଲ ବି ଆମ ପାଖରେ ଯେ ଆଇଫୋନ୍ କି ମାନେ ଦାମିକା ମୋବାଇଲ ନାହିଁ। ସେ ଆମ ପାଖରେ ଯେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ସେଇ ମୋବାଇଲ ତ ଆମର ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଟିକେ ଭଏସ୍ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଭଏସ୍ଟା ମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ବି ଆସିନଥିଲା। ନା ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଯେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇହେବନି, ସେଠି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା କିଛି, ସେ ଯେଉଁ ସେଠି ଯିବାନି, ଘୁରି ପଡ଼ିଯିବା, ଦେଖିବା ସେଇ ଘର ଗାକୁ ଯିବା। ଆଉ ସେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଘର ଗା ଅଛି ସେ ତାରି ଭିତରକୁ ଯିବା। କି କହିଲୁ? ଓ ସେଇଠି ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯା ଅଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଯିବାନି ଆଉ ପଡ଼ିଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେଇ ଘର ଗା ସେଇଆକୁ ହଁ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଯାହା କରୁନୁ ଏଇ ଶୁଭ ନାଇଁ କଲେନି ପଇଡ଼ ବିଛିକି ଖାଉ, ଦେଖିଲା ଆଉ ଗଛ ଉଠା ଜାଣେନି। ଯିବା ସେଇ ମଙ୍ଗଳାକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଫେର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏ ଦେଖ ସେଠି ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ମାନେ ସେଇଟା ସଟରଟା ଖୋଲା ହେଇନି, ସେଠି କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଏଥିରେ ଆସିଥାନ୍ତି ସଟର ଖୋଲା ହେଇଥିଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ସଟର ତ ଖୋଲା ହେଇନି ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଭିତରୁ ଯିବାନି। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର ଇଏ ଅଛି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଟିକେ ଯିବା। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଭ, ଆଗର ବାଣ୍ଠୁ ମାନେ ହେଉଛି ଗୌତମ, ସେ ଗୌତମ ତାଙ୍କ ଖରାପ ନାଁ ହେଉଛି ବାଣ୍ଠୁ, ଆଉ ଲିଟୁ ତ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଘରକା ସବୁ ଖୋଲା ଥିଲା ନା, ମାନେ ସେଇ ଘରକା ସବୁ କୁଆଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ଥିଲା। ଯଦି ଖୋଲା ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏଠି ତ ସିମେଣ୍ଟ ଇଏ କରିକି କାନ୍ଥକୁ ମାନେ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କୁଆଟ, ଆଉ ତ ଯାଇହେବନି ତା ଭିତରକୁ। ଆଉ ଯିବା ଦେଖି ସେ ଆଡ଼କୁ। ଆସ ଯିବା, ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ତ ବେଶୀ ଇଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେତେ ଖାସ୍ ଟିକେ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯିଏ ଯେ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସଞ୍ଜୁ ସିଏ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ତ ଏକଲା କହୁଛି, ଆଉ ଲିଟୁଆଙ୍କା ଟିକେ ସେମାନେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏକଲା କହୁଛି, ଆଶା କରୁଥିବ ଯେ ମାନେ ଆଶା କରୁଥିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମ ବିରପାଲିଆ ଛୁଆ, ଆମ ହେଉଛି ବାଲିଆପାଳର ବିରପାଲିଆ ଛୁଆ। ଏଇ ଦେଖ ସେଇ ଘର ଗା ଭିତରକୁ ତ ଯାଇହେବନି, ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ବି ଯଦି ସେଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, କବାଟ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଝରକା ସବୁ ସିମେଣ୍ଟର। ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ। ଯେ ମାନେ ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ସବୁ କରାହେଇଥିଲା, ସେଟା ତ ଏଇଛୁଙ୍କା ମାନେ ସିମିଳିକା ପଡ଼ିକି ଲଟା ଫଟାଙ୍ଗା ହେଇକି ପୁରା ଇଏ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଏଇଗା ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ।